hayi ngoba impilo ingasithanzi. Inkinga lele sithandzela kona thine ngilesingakuthandi. Kuyofika isikhathi lapho impilo iyofuna wena nemicondvo wakho lohlobile kungabi nalutho leniphazamisako. Ngoba impilo inesikhwele. Ayifuni uyihlanganise netintfo letingekho mgcoka uma usenemaphupho lesakufanele wafeze. Kanzi futhi impilo iyakwati wena lokufunako. Ngako ungayisoli uma seyikhweshisa abantu labasondelane nawe ngisho nebangani lebese unelithemba nabo. Ngoba mhlawumbe ekuhambeni kwenu endleleni niyofika nihlukane nemehlo aqale afiphale lapho impilo iyohlukana nawe ningaphindze nibiyelana. Ngilonendlebe lesondelane kakhulu nengqondo loyo ngifa.